Il-bastiment Conscience li ħallat Tunezija 3 flaxija u li kien fi triqtu lejn Gaza bajnuniet umanitarji id-dallejl safa wieqaf bejn sema u ilma l-barra mill-ibħra territorjali Maltin. Rapporti fil-medja internazzjonali qed jikwotaw lill-attivisti jgħidu li l-bastiment ġie attakkat minn drones. Laqda mhux governattiva internazzjonali Freedom Flotilla Coalition qed takkuża lill-Iżrael bl-allegat attakk. L-NGO qed issostni li l-poppa tal-vapur Conscience ġiet attakkata darbtejn u li dan ikkaġuna nirien abort. L-NGO allegat li fil-mira tal-attakk kien hemm il-generator tal-bastiment. Qalet li l-vapur tħalla bla dawl u friskju li jereq. Fis-stqarrija l-Gvern Malti kkonferma li l-persuni kollha li kien hemm fuq il-vapur ġew salvati u li ħadd minnhom ma weġġa. Apparti 12 membru tal-ekwipaġġ, il-Gvern qal li fuq il-bastiment kien hemm 4 attivisti, waqt li skont l-NGO Freedom Flotilla Coalition dawn kienu 30. Intqal li l-Malta Vessel Traffic Services il-VTS irċieva talba l-għajnuna ftit qabel in-nofsija ta' filgħodu. L-ewwel għajnuna ngħatat minn lanċa tal-Irmonk li kellha apparat biex titfi n-nar u li kienet mil nautiku l-bot. It-tugboat salbet l-għajnuna lil Malta u kien bekk li ntbatet patrol boat tal-Forzi Armati ta' Malta biex tassisti fl-operazzjoni. Is-sitwazzjoni nġiebet taħt kontroll ftit qabel l-4 ta' filgħodu. L-istqarrija tal-Gvern qalet ukoll li l-persuni li ġew salvati rrifjutaw li jħallu l-bastiment. Skont rapporti, volontiera minn aktar minn 21 pajjiż vjaġġaw lejn Malta biex jaqbdu l-bastiment Conscience fosthom l-attivista Svediża żagħżugħa Greta Thunberg li f'messaġġ mill-belt qalet li kellha tirkeb fuq illum. Qalet ukoll li dak li seħħ mhux se jżomm lill-attivisti milli jkomplu jtolbu Palestina ħielsa u l-ftuħ ta' kuritur umanitarju. For 2 months now, not a single bottle of water has entered Gaza, and it's a systematic starvation of 2 million people. What happens now is uncertain, but what is certain is that us human rights activists will continue to do everything in our power to do our part to demand a free Palestine and demand the opening of a humanitarian corridor. The coming days and the coming months and years. Conscience jinsab bejn 12 u 14 mil nautiku l-barra mill-ibħra territorjali Maltin u qed jiġi monitorjat mill-awtoritajiet. Fis-stqarrija b'reazzjoni l-Ambaxxatur Palestinjan f'Malta Fadi Ħananja rat ħajr lill-Gvern Malti talli Malta provdiet l-għajnuna malajr u b'mod professjonali għax qal b'hekk ġiet evitata traġedja.